Hi everyone, so welcome back to my another vlogs. And pini motif abang ke non actually pini nang thanda po pini ni hem an johan se ke bang, but then I thought of making a video now ni hem man ke anchu tang et ajat et an bang le non bang ki pini bang ke video banai ni pusika mathalo, but then I thought of making a video because nilitum non lapu Manja Dimapur road na tu Pli Pli restaurant pu penang ana tum chini ta haipo ba chini ta haipo damlong tum na do po damlong li tum da do po la si dam ji pusi nang li tum pan smi na paklang pon po la Pli Pli restaurant athe nili son tak tak ki damlong li tum tu ulang ta hai meni ma te la si dam thura pet nang ilitum non man ki ni hem se to ja nili pai nili pindu nili ni tum pen sinon bang ke bara pepper po jalo. So yeah, let's get into the video. Mir do pigla tak tayo. Jadi chon nam la. Exam pik pini ke mapong ke arbita jangring masana. Aram Hong clear o hai Hong light mid pe pi ha jalo somir lang mi di pink color bang hai so here we are about to go Pli Pli kita mi tum an lo pini bang ke Arve jang sir le punat ke we reach Pli Pli Karbi Kitchen restaurant. Pli Pli restaurant. This is the gate. Highway dung malo. Ang tumke bang barrel hai ni bang ke bang bin lang mati onion pakora se wings butterfly wings come and sit with me. What we'll get in the menu: coffee, snacks, momo, noodles, juices, soup, vegetarian selection: rice, roll, salad, chicken, pork, fish. We'll see what we'll eat. Customer we nonong ko ke nitum ke customer kali ne family customer bang le hai highway dung to wara rai man highway dung Pli Pli restaurant Dimapur ke nama road. You all have to come here to visit our Ong Penny restaurant. Dak photoshoot NG semi and mail lah. Yar ring the cotting le. Onion pakora. Lahan mo tiya bidalo. Ang ho bagi lo ni kala imbe tan tan murag jo tok dik mo ta.
Tumio de. Ta, pino. Ta. Evening coffee tea. Cheers. Anh thằng hồ cô xí. Anh chứ còn biết rằng nó phụ. Something like that. Okay, now we'll try octopus. Try ka lang to. Try na pinyo. Try body then. Try for it then. Try body then. First time lo ni pinyo you try. Kasan lah, how is the taste? Try na. Try no. First time saya mayok tala pulo. How is it? Yummy. Tumi try to pena bao. Tumi try to pena. Mira second time le. Kasan ya ba? Same lo ni kinanta. Bang kami tuson dulu ni dia. Bolong deh. Bisa. Yang sisi putih lo makin ni kolong. Kali lo dah kena sono. Mana? Satu sono. Si Keng lo. dia. Si kan lo. Oh. Coba. Tampo ni la pulo ni nito mo restaurant lo mo bang kami. Dini tampo. Thank you. Welcome. Got home now. So now I just want to relax because I'm really very tired. Tappen lo ke bar non achu anon angkili. So Pli Pli restaurant ke nili logo nang litum samay nang dun iklo teklong lo pod mo dam dami. You can go up and care. Thank you so much for watching, and please share with your friends and families. Till then, bye bye. See you in the next video.